Keblei pi baro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Tung nong aiktin ke National People's Youth Front ye uba bajok pingro. Yo ying thamai kimrat klau pen bereng ya briu. Kela diriau ki pentari rum garo na ulap ba lapsan. But in let ni kamat orang ba san po arsnem karta ya keri Shaka International Championship Arm Wrestling ha Turkey. Badminton pa syagi Khubor bakam benya. Kinong yalam Youth Fund Jongkaseng National People's Party NPP kilajit iuba bajop pingrop MDC karambrai jernam kum nong aiktin jongkani ka kinhun kisamla. Hadin bala shimti yakani ka kam uba bajop ulapen pau ya kejingkemen hakmat kinong thok Khubor da ka boong bo ukloy ban penlut por bat bor ban tenrong yakani kelengkor. Ula ongru bo ukwa ban perthuk bot yo ba prestun tensong ubelong uway ni kinong yalam ba khmat Jongkaseng NPP. Asni ba kiyo ban ai ro ka appointment nga kum spokesperson jongka party ban jongka NPYF ru kum jo te ngadap la jingkemen ngai khuble yai presiden jongi basketball nongram general secretary affair kinong kam Vice President yang baru kinong kikam from state executive kibala ibet yang aban longkum unong keren namenta ka party na nget ba dakat jingyo jonga ikani kakam nganang na menteri shushu namenta ka party ba namenta ka Jylla hi bolok koi nga dap dakat jingkeman ba ki pat ba ki ai kum kata ka certificate ba lami sai sa prestun ba namar ba baling ong kita mengadap la jingkemen namar ba ngai la dia kum wei u samla jo ke Jylla ngapet ya ki denjat jo sa prestun bat ki bun ki bai sa prestun hi kai yang kemut ke ba kemut ki bun ki leader ki ba insyaallah kan ki parti kimpat hi kai kat bai la sa prestun. All Meghalaya Futsal Soccer Association hene kasngi kalapen kop buram yegi kena samla ya lekai ki belami khmat ya ka Jylla shiki artli ki rinsan ya lekai futsal ki bakentup ya ka 13th Senior National Futsal Championship arjar arpwe kabelalong nadu ka arpupra haduk ka live terik unopra arjar arpwe ha sports complex Ahmedabad Gujarat bat ke Indo-Nepal International Futsal Cup arjar arpuar kabelalong naduk ka arp kendai haduk ka laiphui terik ujimang arjar arpuar ha Pokhara Nepal. Yakini kinong isim benta kentai bat chinrang lapen kop buram do ba HM Shangpliang harungkat ke jingadon lang ki dekat ke association uba S Hasha uba K Hasha team manager bat kiwe. La ban penken mau baya keseng All Meghalaya Futsal Soccer Association la register bat ke Indian Soccer Futsal Federation ISFF bat la itu khmat da ka World Futsal Federation WFF USA bat ke Asian Futsal Federation AFF bat la sedang penterikam house name arajar arphuwe. Kam create ya kata ka awareness haki kun samla jungi bakim nang wan khmat shushu ban ya shimbenta akum kini kijingi ya ka Boy, kejing tristom kedon kam, ke disiplin kedon kam, kejing minat kedon kam, bat nilai i, kejing persyam kebarit, jong kini keseng, kelala bahkan say kini kumsamla ban wanra, kat kini kiburam, kibang iu i, mat jongi kini ki trofi, kini ki medals, kumtat tetel. Ai kuble kinong kersyang, jong kini keseng. Ya kiri ramba ki bedon benta ban kersyan da kapisa ban kersyan da musim badru ya ki kemi ki kpa jong kini ki kon samla jungi baro ki kemi ki kpa ki dei ki rishot ya ki kon jungi Hadin bun snem baka sorkar Jylla kalarai ban penken riano ya ketem set mrat klau ben bernya briu kamtam lele ye ki khna bat kiriu timmen na lady hydri park kaba da slem than la suit kerteng thamai shakapan nong light park shaka jaka kaba ha umtreu riboy district umentri ki kampen roy klau u James PK Sangma ulapen benaya kini karai ban penken riano ya ketem set mrat klau hadin ke jingyalang ba ulam mir jingmut pat ki he ki han jong kini ketanat terikam
Menteri ula ongru ba Slem Shu bekini ki jinat ki bayade bat kini ka ketem set merat klau en pendep lut nadong syadong. That the work for the state zoo is very much on track, and the work is progressing at a good pace, and we are very hopeful that we will be able to inaugurate the zoo, and more importantly shift the animals at the Lady Hydra Park or the Patnong Light Park to the new zoo, because the enclosures are very small, and it is extremely cruel to keep them, but as of now it is something that we have no choice but to keep them there still. But I am really very keen on making sure that we can move these animals from the park to the zoo at the earliest, and that's why we are really working to push this project to its completion. Kiwa bat kipentha kari lum garo hakini ki khendiat sngi kilashlei hadu urmyang nagajing ther jubor ulap ba lapsan. Ka Meteorological Department jangka sarkar India kalapin banabo slap ubajur undang ther menta katayo. Ka Meteorological Department kalamahami ki patba ban kiar na kijing le jingwan kijing tre jingkta bat ki kam suari kwai do harut wa namar ko umsaw kala ban ki kanu kapor. Dang hakini kisngi kitulong khubor na kipulit kilum garo kilay thuo balay tili kijingking kila syarong hakawa bandra na kadaw jong slap ubajur. Kijingking hasnong dombar gre morop bazar batha makal gonchu kila syarat bat syarong hakani kawa. Gemuk man sayang jo. Ulang yang jo. Bye bye. Bye bye. Nice way. Jika bye bye. 동사 동물과 뇌물이야 니 동나. Yes. Hakajing jur slap bashir ke West Garo Hills kawe ka long ying hajingjal West Garo Hills district kalayo amat ikajingja ka basngosi hinin kami. Hakaba kau ying bakisa kalatwano hakani kajingja arngut ki khon badang rit bat kalong kami kilash klat no hashen. Ukpa ulalat im da kajingerap ki para nong shong shnong Henry Udon hakajing mensaw ka bajur. Kadon Bosco Media Network kepenpawi kajing ngolem yakini kalong ying kebalangat hakani ka apot. Hakajuk kapor kalakentui ki patba pan kiar bandait swari syakiwa hakani katayo namar ka Meteorological Department kalamaham bok slap undang jur hakani katayo banwan. Kalong ke kabaay mensi mi ki babon ban yoi bekiri rangba ki bateri shitom ban poi syakathong watla ki hab ban ya ling babun ki ding pinkyang. Kajingile kai sports kade kawe kabanado ki kenthai ki khna ki samla bat wat ki rang baru ki snau tenat ban penblin yelade ban lat nabun ki jingpang bat ki jinglin ki basniu. Uba Everson thank you uwe ni kinong ile kai yakun kti ni arm wrestling ubalapau hakajela bat wat hakari barok kawe ulayo ban khur hado artli ki takma ksiar na Kalumpong National Arm Wrestling Championship kabrang Shillong Shen ha Hyderabad. Utay urang ba balasan puar sinem karta ubasyong basa hanongse apa Shillong ulayo ban khet yakiso kajingjob nakathup Grandmasters kabari kathup yele ka yakun kti yaki balapalat san post sinem karta. Dakatay kajingjob uba Everson ulayo rumenta banay airing Shaka International Championship kaban sa Longshen ha Turkey. Dalong siya ba pila yati bong national rijila kai wat ki masters seniors ini grandmaster sugi wan ki babet sudan mar gide ki bon ki balong benengkong baar na po ka wit kan tinga stepat ka jing le jonga tang le simenta ka jing simenta jonga stie ban le kai ka deya ka grandmasters tinga simenta kita na ka wit jungi na mar de grandmasters kim de bon ki tang sound grandmasters na hangtung yele kai fast bout ka benengkong te nang ta second bout maya winner side te kamot ngalarung final ki baram nang tu palong gi hap yele biang tu tu winner side loser side gitu kan so akani ngiwan le kai national apo Chhattisgarh bilai hang tu ngai le hatu slempat dengan le masters 40 above hang tu yo medal artli kawai ka jongkarai yo gold medal
Te jong ka left fan ngayo bronze medal pati. Na po national te kanang yo dang lai teli. Te ka wing silver but ka artli bronze. Jong ka national. Hasket te ngayo bon ba. Hasket te jong ngalale kai gi ngachim benta bon ba jing la kai. Kum gi bodybuilding ngachim kang bodybuilding te long ngi ngem dele dai ting tan i tan. Dalong na maro gi le wrestling mo. Dele dai ting tan. Te ka bench press ngalale represent RC jong ka national. Tenang tak am wrestling teng laile bon sien ha hastit te laile anu du arjar spo bangalai ngayo bet ben simenta kan te jingon simenta spo national te abon ba state banglawan o ka ji kun bangayo ini tak makser ka ba baningkong ni le ka jo jongkalef ru nang tu ngamut ngapoi final te ngajop final kle jongkalef ano te sa ka second pan second ka bayele pat kle jong right hand Raihan rung tu ngapoi final itu yukun final tu job final. Senjam ni sekhmat te kejungmut jonga kejing terang kejing angnut jonga kene kenti te kwa aiba ladio sponsor itu ngamut ban let ken jonga wall am wrestling kapan long po Turki apa nai Oktober. Sisa kilong ba naka sport kin ai be kejing ram. Tadi tu saban let pet kilong ba kampat poi bisa nang do klamyo. Tidang don la di nang turu ila yarap ini persa jonga ti ba Daniel. Yang ban ai na po jongka chief minister fon tadi nang tu pat yang village be cha Romania tang long tong an la sna passport la sna iru tadi nang tu pat I badanel ru yang ba ai tang sanpojar temen le international takam dam markila ong bakan lu do lailak ne lailak tam ka khubor baba jonga te kemut lada mentang yolat ting yang menyelet gitu bala sa selek nang ni nyungut gitu bro nyungut ki yemut ban lai tinggi kemilenti mentah bawang menlet demar boro-boro yang nyelet bi kau nyelet te kemudian kemilenti kata hi ini di bela kah ini persa junga ardan ki persa lagi buan bela kah tang bawa menekhni bawan lang di tu persa try junga ardan we wan le kah lang kene kah tang bolong klam la kan badang de first time mulai tu klam pat la ken ngasungu ki ye sem de nakaliang nakayeng ilok ki kodru ki apa julur be kat bangalet nga yo let be kan tena yeng ki para kadur itu ba amin semba tigin men ki para ki amin semi kajbalej bun ki ya ong ba let ka jinget swaban let bu jing duai e khna ba play un plat ni ki jisnia Bat daki tu ki khubor ngila poi syakabakut tat hadu pengdeshem biang kuble shibon.